Aleksander Smetanin on nüüd meie kõrval. Александр, все-таки разгромный счет 14-2, это по игре или что-то осталось все-таки несправедливо? Нет, ну я думаю, что по игре, почему нет? Парни молодые, не смогли в нужный момент собраться просто, и уже счет как бы 14-2 он или 6-1 уже не важен был. В любом случае проигранная игра. Treener arvab, et 14-2 on ikkagi õiglane seis, et isegi kuigi ta ei kontsentreeruks ikkagi sellele tulemusele, ka 6-2 või 14-2, et seal enam vahet ei ole. Nemad tulid siia oma ülesandeid täitma ja ikkagi ilmselgelt oli Tartu täna tugevam. Балтийская лига ждет вас заготовки. Была сегодня возможность попробовать заготовки специально выработанные для этого турнира, или все-таки Тарту сегодня так сильно прессинговали, что что-то осталось недоработано? Нет, кое-что попробовали, конечно. Попробовали, поняли, что не пошло. Поэтому вернемся, наверное, к тому, что было до этого, предыдущие игры. Пока так. Proovisid nad loomulikult mingisuguseid koduseid ettevalmistusi siin ära proovida, mis on tehtud Balti liiga jaoks, et midagi nagu tuli välja, midagi ei tulnud välja, eks loomulikult meeskond ei saa kõike avalikustada. Loomulikult kogu ettevalmistus ja rõhk käib Balti liigaks ja kindlasti loodavad nad sealt head tulemust saavutada. Вопрос такой, команду, как можно сказать, чуть-чуть лихорадит. Хороший матч, потом идет неудачный матч, и потом опять же хороший матч. Как можно это объяснить? Ну, это только объясняется по одной причине, это возраст. У нас средний возраст команды, если не считать вратаря, 19-20 лет, поэтому так и будет. Пока они не станут взрослыми, состоявшимися хоккеистами, команда так и будет лихорадить. То есть у нас 99-2002 года рождения хоккеисты. Только вратарь более возрастной, остальные все молодые. То есть это все логично. Они учатся сейчас играть в хоккей. Они учатся на проигранных играх, учатся на выигранных играх. Мы сейчас об этом с ними в раздевалке как раз и говорили. Küsisin, et miks meeskonnal mängud nii-öelda vahetuvad, et üks õnnestunud mäng, millele järgneb siis ebaõnnestunud mäng, siis treener leidis, et see on täiesti normaalne, kuna koosseis on väga noor, suuresti koosneb meeskond ikkagi 18-19 aastasest poistest, ainult väravaht on selline vanemaealisem, aga niimoodi see tulebki ja ega see ei muutu enne, kui nendest mängijatest on sirgunud täis väärtuslikud hokimehed, mis on täiesti normaalne tööprotsess ja ega kogu see Everesti projekt on ikkagi sellise pikema perspektiiviga välja mõeldud, et ei saagi nõuda, et kohe hakkavad poisid tulevad ja teevad ja hakkavad siit nii-öelda jäähoki maastikul ilma tegema. Еще раз, к сожалению, неудача в сегодняшнем матче. Не опускайте голову. Я, скажем так, лично болею за Эверест и желаю удачи в следующих матчах. Спасибо большое. Täname veel kord Aleksander Smetanit ja hoiame siis sellele meeskonnale ikkagi pöialt, vaatamata sellele, et veel tänase seisuga oldi esikohal turniiri tabelis, on ikkagi hetkeseisuga liigutakse ilmselt allapoole, aga potentsiaali meeskonnas on ja kindlasti loodavad nad ka, et ikkagi sekkuvad medali heitlusesse.